Evar baş Kurdistan, evar baş Kurdistaniyên li diaspora, evar baş hemû kesên niha li Çarpelmedya temaşe dikin. Hûn bi xêr û xweşî hatin bernameya dengê diasporayê. Temaşevanên hêja em îşev bi bernameyek nû bi we re ne. Mêvana min xanimek çalak, dilsoz û xebatkara doza Kurdî bi rêz Leylan Hekarî ye. Leylan, tu bixêr hatî dengê diaspora. Tejî bixêr hatiyê êvar baş te û hemî bîneran re. Spas Roza can ji bo vê derfetê jî got em îro beşdarî programa we bûn. Gelek spas, bi xêr û xweşî hatî. Em jî kêfxweş in ku tu mêvanameyê îşev. Leylan xan, ji bo min bi rastî ciyê kêfxweşî ye ku ez bi jinek wek te re sohbet dikim û tu mêvana min e, ez gelekî dilşad im. Ez dixwazim em hinekî te nas bikin Leylan. Bi qasî ku tu dixwazî behs bikî, em ji Kurdistanê dest pê bikin û ji xwe dûra me werin diaspora û kar û xebata li diasporayê. Spas Roza can. Navê min Leylan Mela Abdallah ji malbata Mela Eliyê Hekarî me. Ji Rojavayê Kurdistanê ji dayîk bûme bajarê Qamişlo û li wê dema me heya dora 25 sala bûlo. Belê. Tu ji Qamişloka Evînê ye. Sersera serçavan. Qamişlo a her tiştîne Evînê tenê. Belê. Sran li ser Qamişlo ne. Leylan xan, paşnavê te Hekarî ji ku tê te got te behs kir, te got ji mala Mela Abdallah Hekarî te got. Eslê we ji Hekarê ye, Colemergê. Erê. Koka me ji Hekarê ye, lê zû de yanî ji ber wa şoreşên berê got Hekarê li wan dera dihat cîkirin çêdibûn, rabûne çûne Rojavayê Kurdistanê. Lê yanî koka me ji wir e Rojavayê Kurdistanê tiştek wisa hatî holê got gelek malbat bi koka xwe bi cê xwe berê tê nasîn. Em ji yek ji wan yanî wek malbatên hene dibên mala filanê Omerî ên Zakwî de ev jî Hekarî ye, helbet ji wilo hatiye. Û mormayê em ji mor bi xwe Kurdistan her yek e. Ez xwe nabînim yanî ez ji Rojavayê Kurdistanê me êdî cuda ne na. Lê bes em cê xwe dibêjin ji bo merû bênaskirin bêjkû de ye. Yana ji mor sînor di Kurdistanê tune ne. Ez xwe dibînim ji her bajarekî derekê cê min e warê min e gelê. Mala dagirkeran neava bi ku serxet û binxet çêkirin malbat ji hev du cuda kirin û pir jî teze ye. Yanî bira û bira ji hev cuda kirin. Nêvî li serxetê, nêvî li binxetê hîn jî wa ye. Em bêjin mala wan neava. Lê wek te got her Kurdistaniyek e. Leylan xan, em hêdî hêdî werin diaspora lê ez dixwazim pirsa ku ez herdem dikim ji te bipirsim her bêguman lê dîsa jî hestên kurdeyatiyê û hişmendiya Kurdî kengî li ba te dest pê kir? Ji xwe. Belê. Bi Xwedê pir zû dest pê kir. Yanî ez dûkaniya xwe de wisa bûm. Ez malbatekê mezin bûm wisa got kurdewarî bû. Yanî diya me û bavê me bi erkê xwe netewî radibûn li kurdîtiya xwe xwedî derketin û pir jî. Bavê me endamekî partî kevin bû. Yanî hem kurdîtiya xwe diriya partiyê de erkê xwe kurdîtî û netewî bicîtanî û hem wekî de jî gelekî guh didan vî tiştî û hem dilê wana pêve bû. Îca wisa me ji wa girt. Bavê me tê bîra me biçûkanî got dostek hevalek wî li Qamişlê yan hev taxê me zarokek wayê biçûk çê bibaya lîstak
وصا مظن نافي كردي داتاني شو جوارد جو من عباس وخلف وافتشتانا هناك نها شخور نافكي أنا هل بجيرن ونافي في زاروكي كردي بنويسينا يعني جي نوروز وقت دما أم قلكي بتشوفوا النوروز قد خبوا يعني نهر صال درتكبوا أم قاربن خلكي قامشلو أو قل ما قشتب هافر دركب جيكي جانا درفتنا بو لي تبولوجي بابي ما أمو هفتاخي مدان هف دبرسري قريكي دركي نوروز هرمة بجيتاني على رنگين رنگ الصور وكسك وزر وسبيب هافر يعني قلكي قد خبوا تبيرام ديام تشوكبون تشكي جلي نوروز جلي كرديش مارشيت كرن كراس صور بايا إلك كسك دكر نزاتش جارك زر دكر سري ما ياولو بعدين جارك سبيت نبو شو أف قلنا ولا بتشوك سبي آنين وبما ذكرن وصق هرشار رنگ خيابك جبر بهفره ولو وقال قالك يقعد خبو تشتكي دي يعني تبيرامه از قالك بتشوك از بري هر بتشم دبستانا عربي اشتم كورس ألماني كردي بين صالي يعني أفجي أج ممنونة بابي خوام جو مشان إجا دوي أتموسفيرا هاني دوي ويتشاغي هشمندية كردي والبا مالباتا مهابو مجواقرت بابي وقو مشترقول بلكي أزج 8 صالي ده هاي فيتشتي بوم شورش تدبول باشوري كردستاني ساعات يعني دمان فيجا سبهي بابي مراديو بذكر هر گوه خود دابر کام نبی چای جبر ندگیام خوشک اجی بیر تبیرامز راد بوم و مجی گوه خود دابر و بیر رود نشتم جانش مرد پرس دکرن گو تنهش دنگ بیم جبر يعني صدام لخرات كر ندگیای يعني جی جباتی وی چه دبول وداوینا کسی کاری کردیت کن اندامی پارتی دوست هوال دهاتن استم كلك بابي خولو بن جنگيد رونشتم نواد ازنت شمالية جنا يعني مأبهش منديج قالك تكاني دقرت راسي وش خوات اوجي بخورا اني دياسبورا جي تا اني المانيا جي تاني خوازم تشكيلة زيادة بكم ليلى انت بحثا نوروز ذاكر وتشقام شلويا جي جماردين ما إجاتي بلا امزار بون او ديمانين وينين كو نوروزين قامشلو جمار دهاتن جمار خيال بو كما تقول آلية دن اللي بنخاتي نوروزي بيروز دكن وجلي كردي الخوا دكن هي جو خيال دبيرام ديا يعني أزانا بشكي هستا دا راستين ما نوروز برنجك قلكي برفرة ولو خوش ورنجك كنت قلت أنا هالبرشا مجيت عني راسو أمورن ليلان خان أمورن ألمانيا دماتو هات ألمانيا تشاوابو شخوات بوان هستا وشخوات بوهش مندية هاتي أمورن سر كارو خباطاتي جي دمات نهات وك جنك كرد وكاتشا كرد ألمانيا بتا تشاوابو كردي ألمانيا بتا تشاوابو ألماني تشاوابو شو بالاتك شان دسبيك تشاوابو روزا جان زاني وقتا ما باركر جو ولات يعني راستي ما بدسي خو باركر ويتشاغي از داويان 10,007 هاتم ألمانيا ويتشاغي يعني از قيام تشتكي وصا نماجيان في ولاتي يعني سيستمك شفكتي خراب تنكار تشتكي بجوهر تنكار تشتكي بكم رابو ما بريار دا أم بين ألمانيا أم دسي خواتن يعني وأز فرميجي هاتم شامي طياري صوار بو موزارو كي خواتم يعني من نديقو أبايا بسجريك البركاريمي كردية حسكرنا بجوالاتي مريا خزمتها مجيرة هاتن ألمانيا يعني مروكار الدياسبورا جكاري كردي بك وقو هنزانن أرمنيا دربا ولاتي خوا تشكرن
نه تنه یعنی هندره ولات ده خواستن تنه گو او کار بکن نه مرو کار دیاسپورا جی کار بکن یعنی وقت از هاتم گلک وصا مورالم هبو گو از کاری خود دوام کم از کارم هنکی بلکی بهتر جی کار بکم چکی بهتر جیبینم بله تو هات ألمانيا تكت ناف خبطة كردي البجارت وچما خبطة كمالي رخصتنين كردي وكنجي وچاوا كت ناف هنا كيجي بحثا دسبيكا جواكا كرد بك جمارة بله يعني شكو دسبيك خبطاتي يا دسبيكي جدم از هاتمی یعنی کاری خو از دکم هر چیزما به خواستنم لیدت کن ایجاج ما هات خواستن از تکم ناو رخصتن عدز بری ویجید رخصتن کردی دبوم مدی گوش متی خواستن از یعنی تشتیل بام هیز کاربم آلی کاربم دی جواکا کرد لألمانیا دی او جی راستی گونا یعنی ارکیمه یدوی ام بکن از آن د کمیته ریبریا جواکا کرد فدراسیون جواکا کرد لألمانیا من جواکا کرد لألمانیا جسالا 89 نود هاتی دامزراندن بدسته خورتن خوندکار اکادمیک کرد ایوه چاقی گو بری د کوملا و نابنده دبون اف هی چند سال جواکا کرد گیای استکی بلند راستی یعنی کاری برفره بویه او گیای استکی گلکی باش جواکا کرد لألمانیا بویه وک برپرسه کرده یعنی حکومت آلمانی تناسین گو برپرسه کردایی هم بر حکومت آلمانیا دورا سیهنا بندوی هن ایگو اندامن الباوینا اشتر بیجم هریم فدراسیون خوی بچوک گریدانا یا یکیتیا کوملی خوی هریما چکرنه تدی آلمانیا هریمن مجرد عیالت لپرانیا هرم آلمانیا اف یکیتیا ناوند کوملی خو گریدانه اشتر بیجم ناوند وی هن ایگو جناوینه یک اجوانای یک جنا هی هنرمنده هی یعنی و داویجی سازکاران یعنی کسی گو فابریک وانا جوانا هنه او جهاتی دامزراندن کارمند دیمه هنه ایگو بپری خوش مار کار دکن کاری ما آلی کار مار کاری خو بریو ببین جواکا کرد لألمانیا سازیا یکمینه گو حکومت آلمانی و فینانست که جبو کارو باری وی کاری خو پروفیسیونل بکه و باش بریو ببین فینانست بش حکومت آلمانی بله نه فرمو اره یعنی مگوک برپرسه جهنبری حکومت آلمانیه گلک پروژکت هنه حکومت فدرال آد سنترال گو جواکا کرد لألمانیا بجیتینه و هم هریمی جی هنه ام بگرن اف پروژکتانا هنه بسالات دوام دکن جوانا جنار اف يعني كردي ميل ألمانيا جباكا كرد لألمانيا بويه وك أشتر بيجم يعني بونه دريا جباكا كرد لألمانيا كرد خوا بخوا نونرتيا خودكن هم لفرنسا هم لجفينا هم شعالية ألمانيا تشيد بحكومة ألماني بری جه کرده والا بو یان ترکا یان عربا اب نرسی آواده کرد ناوی واده آخبین بسایا جواکا کرد لألمانیا کرد بونه او خوب خواه نرسی خود کرد و جه خواه داگرتنه لیلان لگور دماکو توهات و آنها
ميلا كردين لألمانيا لسر جواكا كرد كمالاتية ورخصتنين كردي كم زيادة بوية چاوايا وكيدين جواك ريفا بر زحمتية وچن ياجي وك ريفا بر زحمتية تاچنا اره زانه تی گوتن گو جواکا کرد دریویج هر کردکی جی کویده به وکریه تی کار تی کفناو ده گو کار به اف ارکه گول تین سر ملی جواکا کرد لألمانیا بجی بینه جی خوا کار تید بگیرج هر کرداریه نه تنه تایبت دست پیکاوی دگون جبر پرانی آوینا یعنی کردی می باقورن اف جی سدمك وهي راستي يعني ام جبير نكن جو كردي باكور هم جما بجماري برترن وهم بري ما هاتن المانيا يعني وقتا صال بصال جنراسيون دو جنراسيون دي مرو خوشك جواكا خنازك دولتا خنازك ولاتي خنازك بيتشه هي چتني او بري ما هاتن واجي يعني نتني وادا مزران راستي كردي وچا كردي روج آوای کردستان ای روجلات ولات تدهبون لی پرانیا ونا کرد باکور بون دهات گوتن گو اف کرد باکور یعنی وصاد هات خیانی کرن افتشکی خراب بونه باش بو اف نارین هاتی گهرتن راستی وقت دبینن گو جواکا کرد ام راجن باری هر آلیه کردستان راستی کرد می الوی داره شکویده به چه بخواستن آمادن و ام خدمت دانش بر و ابنارین هاتی گهرتن و از بهویم یعنی هین بهتر به گهرتن جواکا کرد لألمانیا بوی سازی فرمی کردی گو جیخوا گرتیه از گرک ام یعنی کرد تف هول بدن گو ام آلیکار بن و ام دی سازیه هین برخینن ایرو ام کارن وک نمونه لی هی سبی ام نکار بن یعنی گرک هن بدن دسته هننا جوانی ماجی هن پر شکرش خودر خوندکارن اکادمیکن اوانا گرک بین دناف کبن هر که هنکی وی سازیه بره ببن نهیلن یعنی تکر وک سازین میده ليلان تجوانين ما بفي برسيف جريداي بفي مجارب جريداي ميلا جوانين ما يخوندكار وجوانين ما يجير نسل ديام او تشاوال كومالياتي ولا جواكا كورد فدراسيون و او تشاوال ابنارن ميلا وان السر هي يعني انترسوان السر هي يا جماعه هون چه بکارتینش بون هون چه متد افکارتینش بون وان بالاوان بکشینن سر کارو خباتا کردیاتی جی لوبیا کردی اره ام اکسترا کار ناکن گو ام بالا کردی بکشینن راستی ام ارکی خود کن یعنی چه گرک ام بکن جو کردار لویده که ام پیراد بین تخوازم بیجم جی یعنی جواکا کرد یک جي سركة أرمان جوي جو كرد لألمانيا بين ناسين وك نتوك سربخوا خودي خوي هر تشتي ايجو هر كسي وهاي ايو كرداجي هي ام بين ناسين بنتويا خوي كرد نا ام جاليه سوري و عربا يا تركا فرسا افكاري ماي سركة دما جو ام كاري خوا باش دكن ام شخوا بالا هر كسي دكشينن يعني جوانی ما هیوی ما دوات پر هی و اوجی یعنی اف وقت اگو جنراسیون پشتی جنراسیون اف جنراسیون عد دواسیا چارا شکرش خودر ولو هشمندیک نتویل باوا چه بویه دو زوال بروا زلال بویی زانن بیچ خوازن زانن چه باشه چه خرابه اف تشتکی باشه یعنی از دلیم بیل خوشه جن چاوانه جنین ده کاروبار ریخستنین کردی ده کملین کردی ده ده خدمت پاراستنا ناسنامه کردی ده لدیاسپورا روشاجنا چاوای جالی کملاتی ده بنارین اتواق جنک چالاک ده ناوی خبات ده چاویت الگلک جنین دنجی دگره یاد ممنونی جه هی خدا روزا جان یعنی و استم دبیجم کاری کردی چوایی وقت
تحتي بكله يعني نجنا تنرج ميراجي كاري كردي خباتا كردي راستي نولو هسانه إجا جناره هن زحمة تردبه هن جران تردبه ليه از بینم يعني ایگو دلیویش کردیتیا ویرلی خینه تسینور وینا راوستینن هر کار دوام دکه بگمان لیلان مول سر مجرا زمان رخصتم يعني چا بجم از نشاش بم لباجار خو تکوشینا که زمان کردی تکه و دبستان لهرم خو تکوشینا وکری تکاری نکی بحث بکه حتی که هم سرکتن که تکه و بزمان دبستانه چا بود اسپیک فکرایش که هات پیوستیایش که هات و زحمتیه ویچ بون و هن چا سرکتن بله استسبك هنكي شروبا بكم تشاوا يعني سيستما خندكاري الألمانيا تشاواي جبي علي في أم هن وك كردميل سويد أم كمارشية الوقت كان راستي الألمانيا زحمت هناك أف سيستما خندكاري وبرورده بدگارج هری ماره نج حکومت سنترال تجی کی تنه تگو مرو کار بجاره کی بریاره کی جوابستینه هر هرمک او چواد خوازه سیستم خوب جیتینه جالی پرورده دش و ولو هنا کی اصلا گیج مردرد کبن لی تقولو يعني دوام دكن وقت نمونه باجاري ما نافندا ما هين نافندا ما اندامي فدراسيون عمي جباكا كردجي لبيدا افنا بندا ما بريار دا يعني جمعات خاصن جو كا امزارو كي خوا كرسي كردي جوار تشيكن مجي كو ريك دهي يعني زارو كابين وخندنه يعني وعبدو خندن هناكي اصلا كي تدهن زاروك تايبت منديه كوا هي هنكي اف مجارولو زحمته ميرابوكوت ام زمانی کردی داخن دبستانا برای زارو که من تچن دبستانا برای الویده که زمانی خواه بخوینه والله ما بريار دا وما وصاكر يعني از ونقريام دايراغو او برپرسي پروردهي مجبر خواده ما بريار دا وما همزة دان هبدو يعني دبابو المالبات ما كرد قش همزة بكن ام جمارك مظنج امزا بدن هبدو قو باي اوجي تخوازن زارو كواب خوينن يعني زود بنقه شيء ببالي ارين ما كاري قواك قش بريبر وما بر دائرة مظن الارنسبرغ ما كاغتي خوا امزي خوا تشي خوا قش دانوا يعني تشي قو دائرة پروردهي الفيد الباجار قو ام شاشمان هر تشتهاد بردسيمه وهاي مشتكتنا جبر بيدك ولو هنكي يعني باجاري ما نقلك كرد لي هنا راستي وك كلني يا وك اشتر بيجم بوخم درند البدا دورا 4000 كرد تاني هنا مزاني بو يقلك اصلا كياج مردر خن ما تشتي قوما تخواست تشتي جمتي خواستن ما قش تمام كر ازو اندامي ناوندامي كردي البيدك راستي يعني اندامي ناوندي دوستمت چون مال دگاریان ام چون جیگو کرد کرزاله چتکن امزدان هبدو مبجي اني وانا زاروك لدبستانا بزماني كردي تخوين ليه هنجي هناك اصلا قادر تخين يعني المان راستي نوك سويدي يا فرنساي زماني كردي دافين داويا وقتي يعني جي بشتيني رود ببرابين ليه ام دوام دكن يعني هدي تشي دبه دوی وارد رولا دایک و بابا چاوایه یعنی لگور کو پیوست رولا خو دلیزن یا جی گلو غمساری هی جالی دی باباند و یادن زاروک چاوالید نرن دی باب دوام برتیل بکنج بو بشینن یا او بخوا جانا میوانک ما بود گود اسپیک از چوم نبدلی مبو و پشتی سالک دو سال از این نهله گام یعنی چند ما هبو از بارم و از نهله گام گمنت خواست از هرم چاوای یعنی
ميلا زاروكا لسر چاوایی و رولا دی و باوان هەیە ئەف پسگرێکانە هەن ینی با کوردێمەی بەرێ هاتن مەسەلا کوردی باکۆر دبێ زەحمەت فێر نابن زوو ینی نەلبا هەر کەسیش خوا هەنک هەن و سات بێژن یا ئەمەی نوتێن دبێن بەرا پێشێ فێری ئەڵمانی ببن لێ ئەو قۆل گۆر لێ کۆلینا ینی زاروکا گۆ سێ زمانە مەزن دبێ ئەو زارۆک gelek sûd digirin gelek jîrtir dibin îca em ba tişta şîrove dikin yani em ji war her tiştî xweş dikin zelal dikin alîkar in malbat yani lê astengî jî bêr derkerin. Belê Leyla em werin ser cerameya asîmîlasyon û entegrasyon û Kurdên diaspora û ew tirsa malbatan ya ji ew tirsa dêwbavan dizane taybet jî li Bakurê Kurdistanê zilma ku li Kurdistaniyên li Kurdên Bakurê Kurdistanê bûye ku dewleta Tirkî ew asîmîlasyona sîstematîk li ser Kurdan kiriye ku weya tesîra wê ketiye hestiyê me îca gelek caran li diaspora jî ji tirsa asîmîlebûnê ew entegrasyona ku têkevin nav civaka ku lê dijîn ku zimanê wê hîn bibin sîstema wê hîn bibin çanda wan hîn bibin ji wê tirsa ku em ê li welatê xerîb û xurbetê asîmîle bibin ew ya li Almanya çawayê li nav malbatên Kurd ji ber ku hûn dê komela dikar dikin rêxistinê Kurdî dikar dikin rojane bi wan re tekîldarin ew çawayê li ba dêwbavan û tesîra wan li ser zarokê wan çawayê ser zarokê law û yên keç mesela asîmîlasyonê û entegrasyonê erê ji xwe ji tirsa welatê vê yanî wexta taybet neh malbatên gelekî tirsin dibe he em wenda nebin em asîmîle nebin lê cudahiyek pir mezin heye nav asîmîle û întegrasyonê de asîmîlasyon yanî bi xwe dihele ew malbat ya grûpa biçûk di nav civaka mezin civaka biçûk nav civaka mezin de diheliyan jî malbata biçûk di nav malbata dihelin zimanê xwe netewa xwe çand kulturê ji bîr dikin nemazan bê ji kwî de hatin ya çi heye çi tune întegrasyon dijî vê tiştî yanî bûye wek yanî konseptek hatiye holê got ne asîmîle yanî Alman ji me rastî naxwazin got em asîmîle bibin lê tiştek heye li vê derê yanî çawa ez ê li welatekî bim hayê min ji tiştekî tune bi kesên din netewên din me dibin nûnertiya min dikin bi navê min diaxivin karûbarê tê ser me ew dikin çi berpirsiya me hebe çi kar û bar û erkê me hebin ew dikin û bi navê me dikin ji ber vê yekê gelek Kurd gelekî yanî rolek mezin bidin vê meselê çawa xwe entegre bikin yanî entegre got baş tu fêrî zimanê vî welatê bibe tu têkev nav civakê de tu cê xwe bigirî li cê kar tu cê xwe bigirî li cê got çand û kultur bicîtê lê til tiştê xwe jî biparêzî yanî ti carî di programa divê konsepta întegrasyonê tuneyê got tê zimanê xwe winda bike divê tu fêrî zimanê Almanî bibe û tu zimanê xwe ji bîr bike wisa tuneyê em wek navend wek federasyon ji xwe di programê întegrasyonê de gelek projekt hene got tu kulturê xwe biriya wa projekta kulturê xwe zimanê xwe kursê ziman çêke tu kulturê xwe çanda xwe bicîbîne çawa cejn bir anîn çi tiştê heye dwarê çand û kulturê de tu diriya projektê êgo ji aliyê întegrasyonê wîzareta întegrasyonê de tên bicîkirin. Belê ji xwe pirsek min hebû te neviyê wê behs kir beşek jê ma ez wê ya bêjim min ê bigotana ji bo ku em
ام بحثا سیمولاسیون و انتگراسیون دیکن اج بو کو ناسنامه کردیاتیه لدیاسپورا ام بپارێزن و خورت بکن و زندی بهێلن ام دەبێت چی بکن تا بحث کرد ام چی نکن و دکارن چی بکن یعنی دکارن چاوا بکن چی متودا بکار بینن وەک مالبات وەک ئیندیڤید وەک فەردێک ji civatê. بله tiştek heye hay Kurda jê tineyê li Almanya yani ew dibên jiyana me dimeşe û birê vedire tiştek ji me nayê xwestin ji me hat em tiştekî bikin hat nehat ji xwe tiştek me nayê lê ez ê vêna li vê de jî bêjim rastî yani wilo matirsiyek li ba me heye ez dibêm got Kurd wisa sersar bimînin wê 10 salê di nanê wa li Almanya jî tune be yani wisa ev netewên di Türk ve ana Ereb jî hatine wisa zû xwe organîze kirine ketine nav civakê cî girtine bûne karmendê hikûmetê yani wexta got Kurd yekî Kurd her daîrek hikûmeta Almanî û karmendê ê her berdestê wî Türk ve ya Ereb be ji xwe dizanibe got ew karî bi rêve nare. Îca Kurd hay wajê tineyê Kurd li Almanya divê yani çi partiyê bin çi rê ji xwe girtine çawa dixwazin çi narînê wa hene gerek bibin yek li bi hev re ser vê yeka got divê bi hev re kar bikin divê xwe organîze bikin destê hev bigirin armancê xwe bi hev re bicîbînin û bi hev re bidin xuyanîkin bi çi ciwatê xwestin divê karekî baş bibe got Kurd jî ew jî bibin têkevina partiya de cî bigirin zarokê xwe xwendekar dûrî netewa wan nebin hişê wa hev hay wa ji netewa wa hebe got karibin alî Kurdê xwe bikin yani ev jevdin elîtin yani ev ê got karin kar bikin divê hişê wa hişmetiya wa xurt be got karibin alî êdî jî bikin. Belê em ji bo mesela em çi bikin ku ciwan û nifşên nû li dîasporayê kanalîzeya hişmendiya kurdiyatiyê bibin û xebata nasnameya xwe ya kurdiyatiyê bikin em ji bo ciwanan çi bikin Leyla? Wekom got ev generasyonê nû û xwendekarin xwendevanin li vê dekê ew hişmendiya netewî baş li bawa çêbûyê yani bêhtir doza Kurdî bi zelalîtir naskirine ji berê yani her kesî jê were got karê Kurdî tenê li welatê li vê dekê tiştek ji wan nayê xwestin yan ji li vir jî kar dikirin ji bo wan ermancê xwe ê got li welat bicîbînin lê em xwe dibînin li vê dekê Alman yani em erê Kurdin em Almanin jî mafê me jî hene erkê me jî hene gerek em li vê dekê cê xwe bigirin berî her tiştî em bizav bikin got em bigin cê asên bilind ciwanê me nav partiyan kevin sibêtê yani têkevin nav perleman de dengê wa çêbibe û cê xwe bigirin ew nûnertiya xwe bikin û ca doza mafê xwe jî bikin doza Kurdî li Almanya jî hey ne tenê li welat hey welat bindest û di destê neyara deyî dijmina deyî li vê de jî dozê Kurdî hene yani gerek bicîbên gelek dozê me hene û pirsgirêkê Kurdî hene yani gerek hewl bidin ji xwe bikin berî her tiştî wek hemwelatiyê vî welatî û doza xwe Kurdî jî bicîbînin. Belê Leylan te behsa te got lobiya Ermeniya Ermeniyên dîaspora te wek nimûne nîşan da ku çend roj berê Amerîka Biden jenosîda Ermeniya nas kir bi fermî te got rola wan tê de gelek mezin e wek nimûne ji bo te dîaspora çi ye xebata dîaspora ya jî li Ewropa çawa dikare bimeşe em xebata dîaspora çawa dikarin xurt bikin bandortir bikin tê bîniyên te pêşniyarên te nimûneyek xweş da ya lobiya Ermeniya yani wek got
راستی کار و خباتا کردال دیاسپوران از بیم نکیمی خباتا کردال سر خاکا والولات شخو من نمونه ارمنی گوتن دیاسپورا کاره گلکی آلی کار به ولات خواره گاوا گو خوشک ارگانیزه به ارمانجه خوازانه به هبن کسی وی گو بگن آستین بلند تكبنا في حكومتي وان ولاتي قولين رايا بقشتي دنجي بقشتي دوين بكن آليكار بدوزا خوي كرديرة دفي واريد قلق كارد يعني جواني ما تكبنا بارتين واولاتا دي لوبي خوچيكن جروبي خوچيكن ايگو دوزا كردي الفيدا بكن يعني أو وك نمونا أنا ألمانيا وقل ألمان بمرن بدوزا كرديرن ليه بوليتيكاري وانا نهو خسي أرمان جنوان دهن بهن كبيرة تشتمه بجناي ليه قبا أم باش أورغانيزة ببن أم دستي هف بقرن يعني وك جمارة كردات تناصين لبيدك حكومات بفرميد بالألمانيا 1,200,000 أم زانن بهتره هالبجارتني ألماني دي يعني قرق كرد ببن يك هم نونري واهبن هم كسي واهبن بو تيكفن برلمان دي يا درندد يانجي دنجي خواه چاوا بدن كي ايگو دوست حوالي كرداي تاگو ام بگن وی آستا گو کرد بهاور دنگی خو بدن آلیک یا کسن تایبت گلک ارگانیزه و گلک هشبندیک خورد جردوی گو ام هر تشتی دین آلیکی ام بیکانی سود و ارمانجه ما چاوا بجیتین الویده کلوی ولاتی ام بهاور بکن بله لیلان وقت زانه هزك وقت بحث شكر هزك خرط كردستاني لدياسبورا هي جبوك كردين دياسبورا دكارن شوا اكتيف على كاريا كردستاني بكن يجي تكليا كردستانيا لدياسبورا بكردستاني را دبي شوا به كردستان ما بس باشوري كردستان يا كردستان باشور بله تزاني قالك ريخستني ما فين مروفا ريخستني بجبو بلاف كرنا ديمقراطيكي دناف قلاند جدربي أوروبا جدربي ألمانيا جدربي أوروبا جي دوی وارد قالك بروجكت هنا قالك كرد هول بدن جو خب هنا واري خستنا واسازيا و أو بروجكتي همج وك نمونج ألمانيا هن همج يكتيا أوروبيجي هاي جو فا بروجكتا درن لدربي أوروبا جبجيتين قالك أم قالك بزابكن جو ما بروجكتا بقرن وببن ولاتي خواجي بجيبين أبيك جوك نمونج آليكارية يعني بله ليلان زمان كردي أخافتنا زمان كردي لناف كردين لألمانيا تشاوايا بنريناتا كردي كتر روجانه بوانه تكيل دارن وكردين كون بريا كمله ورخصنا بوانه تكيل دارن بنريناتا كردي لألمانيا كردي أخافتن لألمانيا زندية بيجي الناف النسلة ديما بركو اگر نسله یکم به کردی پیوش خو اتوماتیک دیم دقیقه ولی زندیه اللي يعني بس جريك ويهنا إجا أبايات برد تشتك هي قبا مالبات يعني وصا شواي مروف مالبات خو مالي وخاني و تشتي واز چیوا هينا دقري زماني وا چاندا وا كلتورا وا دقري هنن ددن دستي هنكا اجا افايا هشمندي كورد جرد راستي امجي كاردكن جو افشمندي تشيبي يعني
زمانê Kurdî nekemî zimanê kesekî ye, zimanê Kurdî zimanekî wisa kevne û zengîn e têra her tiştî dike. Divê ev hişmendiyê xurt bibe. Gava malbat ev hişmendiya ku heyê li bavê netewa xwe parêze, zimanê xwe parêze, li bavê hebe wê ji xwe li ba zaroka jî çêbibe, hin bidin hinka. Lê evaya hîn gelek kar jê divê rastî. Gelek kar. بله از بارم هنک شیروه و پرسین me hene min dîtin belê Birêz Mîrza Kar dibêje Leylan Xan rewşa civaka Kurd di karê lobiyê de çawa ye hûn di karê lobiyê de çi dikin çi xebatê dikin belê xwe civaka Kurd yanî tê nasîn li ba kesên de wek lobîkî Kurdî yanî ew karek lobî çi ye yanî ya çawa merû bige bi lobî gava got em karê Kurdî dikin yanî bi her hawayê em hemberî hikûmetê nûnertiya Kurda dikin ji alîn de em çand û kulturê diparêzin ji alînê de em doza Kurdî dikin alîkariya hemwelatiyê xwe dikin ji doza biçûk heya mezin yanî çi karê rojane çi kar hebe em dikin em her lobînê îcam çawa vê lobiyê xurt bikin ew pirse yanî çawa xurt bikin gelek Kurd gelekî alîkar bin ciwanê Kurd ê xwendekar nebe karê me heye ez nevala me ez xwe mal didim jiyana xwe bikim na yanî her Kurdekî heftiyê 2 saet 3 saet dema xwe bide karekî Kurdî diriya rêxistinekê de diriya saziyekê de diriya civaka Kurd de wisa karê me wê baş bibe lê em karê wî dikin rastî dikin belê ez barim nimunakê jî bêjim yanî ji vî karê lobî got em dikin ana yanî ev karek li ber me ye em pêv dirin got em grûpek parlamentorê Almana bikin heval ya xuşka grûpek parlamentorê Kurdistana Başûr bi vî hawayî dostaniya wa çêdibe her du alî dirin hevdû vexwendin dikin ê Alman herin Başûrê Kurdistan ê Başûrê Kurdistan bên Parlemanê Almanya karûbarê hev bibînin alîkar bin bihavir û wisa yanî grûpek me ê got dengê me baş bigîne Parleman jî çêdibe belê ez barim pirsek Birêz Mîrza Karek yek din jî hebû dibêje ez dibêjim entegrasyon destpêka asîmîlasyonê ye hûn çi dibêjin baş e Leylan fermo em her du jî bêjin me destpêkê got na ez xwe bikim nimûne yanî zarokê me biçûk gelekî pir biçûk hatin vêdekê ez jî êgom naz dike dibe ji xwe belkî ez li qamş li jiyana xwe dikim yanî kes wek me întegre nebûyî wek min zarokê min wisa ketin nav civakê kar dikin her tiştê Almana yanî em nav hev dene lê me zimanê xwe ji bîr nekirîm yanî min zarokê xwe hiştin got zimanê xwe biaxivin li malê zarokê me bi Kurdî diaxivin lê derve jî tu nizanî got Almanya Kurd in wegom got malbat zikê wa dilê wa bêje ser kurdîtiya wa û bêgunehê ji Xwedê got ev doz wenda bibe yanî tiştek jer navê dir Kurdiya xwe biparêz zimanê xwe biparêz tiştek jer navê hewtenê moralê me roj e yanî moral jer bê yani entegrebûn binêrîna min entegrebûn ne destpêka asîmîlasyonê na nav civakê kevit nav civakê te nimûnak xweş da dar qewî koka darê qewîm bi çi bayê xurtî dijwar jî were nikare wê darê bihejîne yanî bi gotinek din mal mektebe heger ku zarok li ser di malê de bi hestên ku me got bi hişmendiya kurdeyatî werin mezinkirin Kurdê û bav
همساریه نکن از باور ناکم که انتگرابون ریل آسیم نبونه وکم نمونات لك زلال بو ليلان سپاس كك ميرزاج بو برساته ليلان خان تو نها چه خباته تاج بو پرستنا ناسنامه یا کردستانی بونه یا ناسنامه و زمان کردی و چندا کردی هیه اج بو پیش روزت خباته تا چه نیاجی پلانت چه نت پروژه تا هنه پروژه می تایبتنه از خود رخصتنا دم يعني إذا كنت ريفبريا ودك يعني واه بله ما دناف جواكا كرد وك فدراسيون مشتركو يعني يك جنافند جنافوي يك هنري هي چاندو كولتوري هي ما قالك هنرمند خو شانو جو يعني دنگ بيجن هر واري هنري ده ما نافندك جوار دامزران ديه وك نافندا بچوك لباجاري مجي يعني ام هر انا شخو بكورونا ام راوستان دنه ام هركز دمالي خودنه لي دريا بروجكت انتجراسيون دي باور بك ام هر تشتي خو چاند و كولتورا خو كردي مبجي تاني و ام بردوام نجي ام بجي جيبين يعني كورس زماني كردي بن ججني مي نتوي بن ججني كردي بن جوين و چالكيين جو اف هشمنديا كردي و كردواري ولات پروری گو خردك الباجوانا ام بجيتين بله ليلى خان أنا خبطة و بشتي دما كورونا تدي بوي وك بري ميلادي وبشتي ميلادي بري كورونا وبشتي كورونا بري كورونا دانستندنها بو شاهي النوروزي مالدار دخست كردها هفدو ديديتن بحزارة كردها تنبا هفدو بكيماني اللي دور بود دما كورونا وهينجم دما كورونا دن حزار دوامه انا دما ديجيتال ده روشاوه چاواي وك رخصتنين كردي وك جواكا كرد وكملين و هم چاوا خبطا خود ماشينن زحمتيه وچنه ام جي هر وك هر رخصتنا كي سازيه كي ام راستي دريا اونلاين دريا زوم دريا هم جبينه خوب جيتينن داويا حفتيه زمينارك ما هبو زمينارك سر بلافكرنا و بارستنا ديمقراطيك لفي ولاتي او زمينار ما راستي بريا اونلاين زارو كي مجي باش داربون اجي لواد ناري يعني هناك نوك فيزيكي قلت مرو وصبري ما جيد قرتن تفدهاتن رونشتن هفدود ديتن داويا زميناري مواد تاني جاش خور موزيك تشت كرن مجوار هناكي دواري قو چوا جوان گرم ببن و كاري خوي كردي بكن مجوار جواتن ولو تشت كرن لي أنا يعني ديسا دوام دوام بكن چوا بكن بروجكت هني كار هي ام هاو تاني دريا اونلاين دبجتين زحمتي هن اللي ام دوي دوام بكن بيگومان خباتي وقت بو جوانم بين باهفدو جوانين كرد بين باهفدو خباتي و چنه جبوك جوانا بين باهفدو بري ميلادي بيشتي ميلادي بري كورونا بيشتي كورونا چاوام بري كورونا راستي يعني قالك بروجكتي ما جبو جوانا هنه أنا بروجكتك ما وبريفا هارنوي قالك إنوي أزبينم قالك باشجي وزبهيبيم جو جوانين كرد برزار ببن اف بروجكت نابرا بوليسي ألماني وسازين واي أولاكي وجواني كرد جبر ألمانيا ولو دهات ناسين جو جواني كرد هنكي أكرسيفن وبوليجي جوانا كوشو نابرا وانا راستي جبر وام مشن جو تشدبن نابرا وا پۆلیسان نەگەلێکی خۆش بوو ما ئەف پرۆژێکت کرد سەر 3 ساڵە یا 4 ساڵایە چاوا پۆلیس و جوانên کورد بێن باهەف
pizgirêkê xwe ji hev bêjin, nav xwe zelal bikin, çawa bi hev re bidin û bistênin. Yanî gelek mijarê vê yekê hey lê başbûna wê ku çawa ciwanê Kurd û polîsên Almanî bên bi hev re û ji war va civîna cîbînin. Lê ez bawerim piştî dema korona xêr û selamet got xelas bû, em li her carê li deverek Almanya çêkin, ciwanê Kurd ê wê deverê bên bejdar bibin. Gelekî spas. Em nizanim gelo pirsê me hene yan ez bawerim hinek têbînî hebûn li ser hin mijarên ku me behs kirin. Lê Leylan ez dixwazim pirsên tiştekî ku tu bixwazî ji civaka me ya Kurd re bêje, ji civaka Kurd ji civaka me ya Kurdên diaspora ku Kurdên her çaraliyê Kurdistanê jî ku nihal me temaşe dikin, tu dixwazî wek Kurdek li diaspora, wek xebatkarek doza Kurdî, wek bi me destpêkê jî behs kir bi hestên Kurdê hatî kar û xebata ku tu dikî, tu dixwazî tiştekî dawî tu bixwazî bêje, tu dixwazî çi bêje? Rastî ez dibêm piştî yanî ev çend generasyonê Kurdî li vê de çêbûne got hatine çê piştî vê dema dirêj ez bêm gerek êdî ca Kurd bigên astekê got nas bikin bê çi ji wa tê xwestin li vî welatî, çawa cê xwe bigirin, çawa dengê wa bilind bibe, armancê wa bicîbên. Ev yek jî ji Kurda dixwaze got Kurd her pizgirêkê xwe deynin alîkî, herkê çi partî bi, çi armanc bi, çi rêş xwardî dibe, ew tiştê xwe taybet deynin cîkî tiştek de heye, girîngiyek de heye, ew jî got Kurd destê xwe bidin hev, got karibin li vê dekê armancê xwe bicîbînin, ne bimînin civaka kuçûk li kêlekekê avêtî hayê waş tiştekî tune ye, hayê kesî jî ji wa tune ye, ne karin nûnertiya xwe bikin, ne karin armancek xwe bicîbînin û ne karin xwe bibînin wek hemwelatiyê vî welatî, xwedanê doz û armanc li vî welatî. Ji bo vê yekê gerek Kurd her tiştekî xwe deynin alîkî, got hat û bû tiştek divê ji Kurdar bibe, giş bi dengekî dengê xwe bidin. Leylan ez em hêdî tên dawiya bernameya xwe. Ez gelekî spasiya te dikim ji bo te dikarîbû îşev bi mêvanê bernameya min. Destê te sağ be, hestê te sağ be û her hebê. Belê, agadariyek minî da wî heye, ez dixwazim behsa kampanya zimanê Kurdî ku li Bakurê Kurdistanê dest pê kiriye, ez bawerim li Almanya jî behs dibe, civaka Kurd jî piştgiriyê dike. Tu ser vê kampanyayê çi dibêjî Leylan? Bi nerîna te bi milyonan, ez nabêjim çel pêncî an, şêst an, bîst, bi milyonan Kurd hene û va bi mehayê kampanya heye li ser înternetê, li ser sosyal medya, li her derê tu ku vedikî tê pêş çavê me ro. Bi nerîna te piştgiriya vê kampanyayê ji aliyê Kurda de ne lawaz e? Tu ser vê kampanyayê çi dibêje? Rastî baş wa we daxist. Rastî sersariyek li ba Kurda heye ez fêm nakim, nizam yanî wisa sersariyek heye got nakin. Tiştekî dibînî wilo wek kampanyekê vê nehanê got tu bide ereba ya Tirka direkt bi milyona lê xwedî derdikevin. Mixabin ez gelekî ez jî yanî ez dilgiran dibim, yanî got merû tiştekî biçûk ne bi hev re alîkar bi, çawa merû bi hev re welatekî ava bike. Yanî gerek ev hişmendî xurt bibe, hev re bikin, bera ne partiya te bibe, bera ne bes lê tiştekî baş ji Kurda re bik, ti tehdepê te nayê, ti ji destê te narin.
فداوی هی ضرره ویتنه نه وره Pêdavê hey zerara wê tune ji kîjan Kurdî re bi bera Kurdekî ji Cinûbê Efrîka bi Kurd e û alîkariyan min tê xwestin gelek ez alîkar bim. بله gelek spas spas Leylan ji bo ku tu beşdar bû em hediye dîtin dawiya bername xwe temaşevanên hêja me behsa kampanya zimanê Kurdî kir ku li Bakurê Kurdistanê dest pê kiriye û li bende îmzaya we û li bende piştgiriya we ye kampanya zimanê Kurdî ji bo ku zimanê Kurdî li Kurdistanê û li Tirkiye bibe zimanê perwerdê û zimanê fermî daxwaz ji hemû Kurdistanîyan ji her çaliyê Kurdistanê û ji hawîrdorê dinyê daxwaz tê kirin ku piştgiriya vê kampanyayê bikin linka wê li ser monîtoreyê û li her derê înternetê hûn dikarin pêda bikin di sosyal medya de li her derê di înternetê de di YouTube de di hemû sosyal medya de daxwaza me ji we ku hûn vê kampanyayê bişopînin piştgiriya wê bikin îmze bikin nebes belav bikin bînin bîra hemû kesê hûn dinasin hemû kontaktê xwe em bi milyona vê kampanyayê îmze bikin em zimanê xwe zindî bihêlin ji mirinê xelas kin her dilopek bi qîmet her dilopek hêzeke veya em ji bîra nekin em bi hevdora zimanê xwe xwedî derkevin Leylan Xan gelek spas em bername ساغبی مالابابی تماشاوانên hêja spas ji bo ku we li me temaşe kir heta careke din bimînin di xêr û xweşiyê de dema we xweş dilê we geş be spas